عیسی بارزانی دنها دا لگرتی خانه هولێرێ دایە پشتی ڕێکخراوە ئەمریکی هیومن رایتس وچ رەخنە لەسەر گرتنا عیسی بارزانی لە هەرێما کوردستانê girtîn û diyar kirî dest heladdarên herêma Kurdistanê gelek şanaziyê bi destkeftiyên dîmokrasiyê dikin lê ev yeke dûr e ji rastiyê. Di bersiva raportê da berpirsê bersivdana raportê nêvdewletî bû NRT ragihand. Human Rights Watch tenha yekem carî niye me. Human Rights Watch pêştirîş lêdwanî hebûye helwestî hebûye ke Selman Duman e li rêgayê kanaliyê we li rêgayê kanalekanî ragihindine we dûlere rastî. Keysek berz dekirête ve dekirête giştgiriyek li ser asî demokrasî li herêm ama qet rast niye. Demokrasiyet li herêmî Kurdistan heye و او دموکراسیتی لی حریم های برآورد ناگری لگل ناوچکه دموکراسیتک با کیسکی امنی که سردریه کی یاسایی لگل بکرد تک ناچد. و سروکی مافه مروی لپارلمان کردستان خویا دکات عیسی بارزانی لسر پرسکا سیاسی هاتی گرتن کوچاندین گنجندن لداور دهوکی لسر و پرسی هاتی نگرتن کتو پیوندی پیاسای ونینن. عیسی بارزانی لسر انتمای سیاسی بۆ یەکێتی نیشتیمانی دەستگیر کراوە و هیچ تۆمەتێکی تری ئاراستە نەکراوە جگەلەوە. بەڵامدانەوەی ئەو ڕاپۆرتانەوە و پێشێلکاریانەی مافی مرۆڤ بەو جۆرەی کە حکوومەتەیەتی هیچ بنەمایەکی یاسایی نییە و هیچ باوەڕ پێهێن نییە بۆ ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان. وەڵامدانەوەی ڕاپۆرتەکان دەبێت لە ڕێگەی تەحقیق و بەدواداچوون و سزادانی پێشێلکاران و ئازادکردنی گیراوان ئەنجام بدرێن نەک لە کۆنگرێ ڕۆژنامەوانی. پتر جدو مهانه عیسی بارزانی هاتیه گرتن و رادارن حکومت بیشن قضیه و قضیه که یاساییه جبو زانیارین زیاده تر اما شیروانی حواله وی بجوینین. زور سپاس بانگو البته پیش هموش تاکید بیان بزانین که قضیه عیسی قضیه که سیاسی بوحته قضیه نیه که یاسایی بیدن اگر قضیه که یاسایی بید وکی نیرین حکومت هرمی لیر رادارن حکومتی بیشن ام دپرسین بو 29 روجات سجنا پاراسنه و بو اكو سجنا کا حزبيه بي فلتر دادگه بي دادگه اوه تقريبا نزيكي مها كجيت زندانا هولير دايا يا سايشه بتومتا هندكو كيسا كا ساي بدرس كرينا عيسى بارزاني خلق دفر بارزانه و پتر جدو مهان جبر پروکرنا و نه کی خو دگل عبدالله او جلان جلای هزن امنی و هاتیا دست سر کرن ایاس عبدالله NRT هولر